Slavna glumica Selma Hayek sletela je danas oko 14 časova privatnim avionom na aerodromu u Beogradu, a u koji je doputovala zbog snimanja filma. Popularna glumica Selma Hayek biće u glavnom gradu Srbije narednih 5 nedelja, gdje će snimati film Everly. Ona je danas oko 14 časova privatnim avionom sletela na aerodrom Nikola Tesla u društvu svoje ćerkice Valentine. Pravo odatle je otišla u Pinkov studio u Šimanovcima, gdje je obišla set i studio u kom će se najvećim delom ekranizovati ovaj film. Samo snimanje treba da počne za nekoliko dana, a Selma će u filmu igrati unesrećenu ženu koja je zatvorena u svom stanu. Ona će se odatle u klaustrofobičnom ambijentu braniti od plaćenih ubica, a koje je poslao njen bivši suprug, inače ozloglašeni šef mafije. Na internetu i dalje nema nikakvih informacija o tome kada se može očekivati premijera ovog filma.